Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Adtoy manen to'y pagayam yo, Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tiintay luktan ken ikkanbiag, ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan nga ana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Mabainak kuma amang ipadrama, ngem patsek apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal, nang runa kadagiti padak nga ina adumdumngag ita. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Napudnuakan ka na. Promise, no kaya't mo agasawatan. Anya? Bakit di nakakatawa itimba, ha? Ana? Ay sus, nabartukan sa amatan, Marco. Sana ka nabarte ka na. Ipudno ti bagbaga. Kaya't ka kami asawaan. Apay, di nakadikayat, nagbari nga asawa. Ay nabartuk mo lang ang dayta, Marco. Tinasaya at agawit kan. Tani, di mo samatan ka ba ilan ti uminom? Ay, sana ka nabarte ko nagmayat. Amok ti bagbagak. No kaya't mo, gisubliakin itong bigat. Iti kasta, makapagsarita tayo tinasaya. Sika talaga, Marco. Di nakman pagluloko na kasta. Inton kwan? Mamati akadagit ang ibagbagam. Mamati ka ngamin at budno man nga ayatan nga. Nagasaganak, nagbalbaliw para kang ka, ana. Oy, friend! Oh, apay, friend. Makapag-uy ka naman, wagas. Kaslada na pati nga ibagam, anya dayta, friend. Panagkunakit talaga seryoso ni Marco ken ka, friend. Anya? Si Kamat Gladys. Apay ay aday di manen ang Marco tinalagip mo. Jak matket malagip no jak nakita itaya simrek dito'y bar. Ni, anya ti kayat mo sa one, friend. At ni Marco di tarwar, inbilin na nga ron ti panang ibagak ken ka. Anya? Wala, agawaan ti ag make-up dita, tarumwar kan. Tani, uro-orayan na ka ni Marco ijerwar. Imbagam kumaata, iso ti umunag dito eh. Di na nga rod kayat. Kitayam kit di ti cellphone mo, tayo tiks nakakanomet. Ada nga agpaiso text na. O, makitam. Alarumwarkan tadiket matagtakan nga gururay di tao. Haklunam kit din Tapno may isimpamat din tibiyag mo, friend. Anya? Kasing karikan ka, nagsubliak. Tapno pa nakakapudno amin nga imbagak idirabi, ana. Marco. Ay ayatan ka. Kat numanugot ka, iyawid ka. Di ka mandanagan ti kalay sa ka. Agyaman ak, Marco. Ang panagkunak kasan asyak ti babae aparakan ka. Ikayat ko asawan. Sa anak ama ikari itinasinaw a panagayat mo. Amo matiklase ti trabaho, saan ka di? Ana,
Awan parikot iti day ta kanya. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga klunggan ka nga uray anya pa itip naglablabasan. Kasta ti kinapudnukin ka. Sayang lang day ta panagayat. Nukas kanyak ti maasawa, Marco. Ang mga no agbabawi kan to kalpasan ti panagkalay sata. Saan? Yak to pulos agbabawi, ana. Pangasim. Palubusan na kumaamangayat kan ka. Ikarik. Likliga ka kami na bisyok. Nulakid ti umanugot ka apay kalay sa kanyak. Marco, Pangasim, ana. Di na kumamat pahayan. Agawid ta ni Jabalay. Ikarik. Itad ko kami nakasapulam. Basta pumanaw ka ni ti para pagtrabtrabawam. Agpalpaliw ta atwa. Para itinapinpinta sa masakbayan ta. Kan tibuklan tanto a pamilya. Mama, iso ni Ana, nobyak. Ana, iso ni Mama. naimbag nga oras yun, ma'am. Agmano at. Kasya na ka ti Diyos, iha. Ala, agtugaw kayo. Naimbag man, tanaan loko'y nakamatlaang ni Marco nga umay agpasyar dito'y balay, iha. Uwan nga rod, ma'am. Pumilit mat ngamin. Iso nga imanugot akon, Di nakmat ngamin sardangan ti anak yo. Kasta ka di. Mama, kahit ko pagsaritahan tayo kumanti pa nagsimpami kini Ana. Marco. No siya klamay sa. Awan parikot iti dayta, iho. Ang urayan tayo pa'y ani papam. Paawit matkit di siguro day jayan. Sige, Mama. Kahit kumat ngaminan ng isimpati biyag ko. Iso nga nasesehat siguro na agkalay sa kamin kini Ana iti kabiitan a panawen. Kayat ko tiyag trabaho, Marco. Anya? Kayat ko tiyag trabaho ko na. Apay kailangan agtrabaho ka. Kahit kumpleto matanti mausar iti balay. Awanan tinas ka nagatlangan. Sa bali lang tamat dabukod ko ang kwarta. Nakababain mat akadag iti dadakkel mo. No ultimo igatang ko iti make-up ko kat itad na. Ana, awan parikot iti day takadakwada. Bayan, tas siyak to ti mangiba ka katakwada. Ay saanan? Nakababain. Basta agtrabaho at. Saanan ko nakmat. Siya akong ti mangita diti kwarta ka sa pulang. Basta agtalinagad ka lang diti balay. No di palubusan nga trabaho. Di nga rudlapdan kadag iti kayat ko nga aramidan. Oh, nakabalas ka mat. Bakit? Sa din ti papa na. At nasarakak at taong Marco. Asino? Kuwan. Basta, sigod abarkada. Kagap-gapo na iji abroad. Ada ka no itid na apasalubong ko. Iso ngagsarak kami. Kasta ka di? Uwan. Anya oras kang tungay nga gawid. Ni, diyak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid kon adagos ti damdamagam. Ha? Di ka kadimadanagan tagawid ak nga agawid, Marco. Iso na lang, tadyak amon no anyan to nga oras. Gatsi ka nga rod bakit? Agtext kang tulad nga rod ha? Wan, danag mon aya. Agawid ak nga agawid. Apaman amalpas kami nga agsarak, itigayam ko. Agurit ka, Agurit ka. Pagtugawin ng may matait ka. Ay, wanan niya. Pasensya ka na. Kailiw ka nga minunay kan. Wan, maawatan ka. Ngum di ka kumaagpailuyos itirignam. Laglagi pa mga adata dito'y bar. Awan ta iti hotel anya. Sa bagay mo, Tete. Sigang tubang amin.
Ito, matikayat mo pag sinarakan ta. Imbes yung itisikot ko, makapag masulo ka. Ay, kat agin tapay ang satan tumapan ikan. Agin joy tapay ka. Huwag magkindi Impag man na pinalubusan na katasawang. Kinapod nun, di na amo nga adna at ita dito Imbagak lang nga dasarakak agayam ko. Basta. Kung naklakid din no santan nga kita. Amom ka di, agas na unay nga iliw ko kain ka. Oh, come on. Nagadumat a babae dita na talaga akayat mo. Saan ka di, Edgar? Dahil takit nga rol ti parikor. Kamin talaga si kalaan ti perbiro ka. Si kalaan ti kayat ko ang magparagsak kanya. O ala, uminom tangaludan nga uminom. Tapno makaadot. Ayun, ay, cheers! Cheers! Nene, apa yan bakit? Anya tumagos pasama kang ga? Ay, jak man mo. Itay pa'y ang maditirik na. Nasakit ti rusok ko. Kan kaslang ulawak. Anya? Ay, jak maawatan ti marikrik na Marco. At tinasehat, kuyugan kalangan iti doktor. Iti kasta, mamuantan mo niya dahi ta amarikrik nam. Nukasta. Pudno ti atap ko, amasikog ni Ana, iho. Wan mama, addan to na anak mi. Addan to na po ko yung mama. Wan nga ron, iho. Ay kat ibagam iti asawam, taaywanan na ti inawin na. Wan mama, napagsaritaan min dahi tabanak. Nasaya at matgarod no kasta. Ibagam laan, no anya dagiti masapulyo. Nang runa ita tamasikugan ti asawam. Iti kasta, amumimet no anya dagiti rumbang agatagan mi ken ni papam. Panag ko nakatawanan mama. Ipapayo mat amin na masapul mi. Ken may sa, kumpleto tayo mat dito balay. Wan matkit di Bayan nyo, tatamagag to ta asawak mama. Ang mga ano daman ang agpaiso dagiti masapul na adyakan mo. Ay, baturog kan balongwan. Anak? Adda ka mo't gaya mon barok. Nangan ka katen. No saan pa'y agdiretso kalatan ni Jay kusina. Adda makan ijay. Madamdamag to na mga nanang. Ni Ana, sa dinutin na. Awan, barok. Rimwar mo't itay nalpas kami anangal daw. Aging ga ita di pa'y simangpet. Ni, sa dino ay kano tinapanan na nana. Di na mo't imbag ano sa dino ti papanan na, barok. Kasta ka di. Ala, iyagyo pa ilang nga ron ni si Drake. Sigurado na panlog kayo na nagawa eh. Saan mo't, barok? Okay, aklaan. Ingkakat manganan. Sublatom to inton madamdama tagawid akmatan. Sigurado nga urayan na ko ni tatangyo. Oh, ato yung ti-order mo nga arak, Jud. Da ito'y matipulutan. Wow! Sexy! Este, yummy! Oh, ala, agtugaw ka matan dito'y abay ko, Ana. Danggayan nak nga uminom, tapno makaaduta. Siyempre, Jud. Makapaawis at talaga tibang lumana. Amom, kailiw ka una yan. Itatalaang manan nga kita. Lakit di taita ka na ang matmanan nga umay dito first, Wan nga rod, makumi-kumak nga men iti trabaho. Sa nabali, tada ka matan dito Iwak simpay lang ti trabaho. Aginom takit di, Jud. Wana, aginom ta nga aginom, tapno makaaduta. Kalpasan na, rumwarta. Okay, cheers. Cheers!
Sa di na tinagkapaman. Parbangon na na. Ang ko, Marco. Ni, nabartag ka ba eh? San mat? Nakainuma. Sa di nung kami na tinagkapapuham. Sa dino kumapay. Kat iti sigod anak ka po. Iti bar ni Madam Seni. Unay ka matinana. Kunak man no nagbalbaliw kan. Kunak man no inidjamon day tang aramid mo. Ah? Anya nagbalbalo nga bagbagamat, Marco? Ana, nagkalaysatan. Agasawatan. At ang anak ta. Ang maging gayta. Subsubyaan ang pailaang day lugar. Papay, asino ayat di mo mapanawan ijay? Ay, Marco. Ba't na nga gasawatan? Nga maon karba nga mamanglapad kanya iti kahit ko nga ramidan. Nawatam ah. Anya. Rumuarak no kayat ko ti rumuar. Aginumak no kayat ko ti aginom. Asawa ka lang, Marco. Asawa ka lang. Iso di nakpakibibiyangan. Nawatam, ha? Anya. Malalala. Ang lisi kay tidanan ko. Kaya't konti ginana. Lisi! Order ka pa eh, tinumenta. Lani. Di ka matalagan. Ato ti kontak nila eh. Ang order ka la. Siyak, timagam mo. Jackson kabalan ti uminom, Marco. Adun tinainom ta. Nabartag akon. Mala, no di mo kaya Diyos to nga rolan. Rumor talangan, Lani. Ha? Sa dino ti papananta, Marco? Mapantag hotel. Anya? Gapo ka dita makilalalaki ti asawam? Agbabae ka matan, kasta? Saan ba't nga itigas na, Lani? Nabayag mo nga araramidan ta tigas to eh. Saan ka di? Ah? Oh, come on! Amo ka, kaya't mo lang tiagibalas, Marco. Sige. Pagbigyan ka, tapno di mo mat ko na. Asano? Sumurot ka matlang kanikanyak. Inton madamdama. Ana. Of course. Kano akpayaya nagkadkad iti awis mo, Norman. Ayos. Yagpat man nga rodan. Nukasta lang. Oray siya kumata. Bullseye. Uminom tapay, Norman. Di ka kadiaganan. Ngamin, sol-solo na kita, Rabi. Anya. Nang mayatan ngay nukasta. Bagagara na katlang rod amang tagikwamanan kan ka. Cheers! Cheers! At tuyan dagiti groceries aginatang ko para kada kayo, iho. Hindi anak, mama. Ibagam to ka ni Ana, ta isunti makaamo amang isimpa kada gitoy. No ada kurang, ibagayo laeng, itikasta magatang may kanipapayo. Wen ma, Apay, kasta tilangam, iho. Apay, napuyat ka kadimanan. Naglalabasit mat dagiti matam. ha? Ay, kuha mama. Wen nga ron, mama. Awan gayam. Ang mga nodakar tayo dita. Ikandak man. At ang aming katangak. Itaman pa'y dumawat ka. Apay, na-delay ka di manan, ti sweldo yo? Awan ang trabaho, mama. Naikatakon. Kat,
Awan ka din ti planom nga agsapul man na iti trabahom. Agsapulak to, mama. Agam saan pa yung ita. Ala na, itidjukit din di daw dawatag. Nagkanas sa nabiyag. Day nakaliti ko ng anagbalbaliw, ha, Marco? Tagiwat mo. Di ka natagari. Amang ano, damakanggakin ka. Ay, sus! Awan mo, Marco. Talaga nga adik ka. Tagiwat mo ko lang manin. Ni. Oh my kakitin. Tangkayan na. Amok mo talaga. Kahit mo tayo ito eh. Hello, Tatang. Pasensya kayo no itakla ang amasumbatan ti awag yo. Kakit-kitak ti cellphone ko. Umay kayo kumadagos kini Marco dito'y ospital, anak kao. Ospital ko na yo, Tatang. Apay, sino tino-ospital? Ni si Drake. Anya? Dinong party motor. Abayatan ti panagay ayam na iti ikit ti kalsada itay agsapa. Anya? Kumusta ti anak ko, Tatang? Kumusta ti kasasaad na? Madamatamtamingin dagiti doktor, anak kao. O sige, taumayak di ta itamot laan. Urayan dak di tan, Tatang. Basol mo ti amin, ana. Basol mo! Ha? Di nakpabasulan, Marco. Sika ti aking basol. Saan asyak? Sika! Basol mo! Imbes ngamin nga ay wanam kumadyanak ta. Saan? Tadda kamat itipar ama kitib-tibal ni tagduduma alalaki. Kasi ka, sa dino kumatiayan mo, ha? Sa dino! No talaga kamatlaan kuma. Di sika kuman tinangaw awir iti anak ta. Sika ti ina! Iso alumpang nalaing ngarod kuma. Asika ti mga awil! Unay kayo matan. Huston day ta pa nagsubsubang yo. Agawaan nyo kit diti agrubo at tamapantayo ni Diyo ospital. Agsarita kayon to itinasayaat. Inton bumaawan ti ungat yo. Anya nga taya ti rumbang nga aramiden tayo. Tapno agbalbali umatendag iti anak tayo abalayan. Ay, wan nga rod abalayan. Mababain kami ipaikit din kinilakay. Gapu iti kasjay ngar aramidan ti anak mi. Numuna kat isupay met ti babae. Awan met dengdenggan na. Wan nga rod. Kunak no agnakamdan. Gapu iti panakadisgrasya ni Cedric. Agam awan latamat. Ay, abalayan. Di dakat agyaman, tanasaya at tibiyagda. Saan dan amasapul nga agtrabaho. Gaputa itadmimat nga rod amin dagiti kasapulan da. Day takot nga rod abalayan. Ang umbay kasaritak tumanan di anak mi. Bareng dumngagmatan. Ang no saan pa'y laeng. Jaklamon abalayan. O sige, takasarita min tumamot ni Marco abalayan. Kat sapay ko ma, tadeng ganda matan ti maibaga. Sakbay amala daw ti amin. Maudin da ito'y apan nakisaritak kada kayo adwa. No talaga adidak paylaang ipangag. Nasa isaya at siguro no pumanaw kayon dito'y balay. Mama, Jakon maanusan ti ugali yo adwa. Nang runa iti kanayon a panagap-apayo. Imbis nga agyaman kayo, ta ipapaay mi amin na kasapulan yo. Saan mat? Taabuswan niyo mat ti kinaanos mi kada kayo. Mama. Sikamat, ana. Mama. Imbis nga agtalinaid ka dito'y balay amang aywan iti anak mo. Saan? Takanayon ka matarumwar. Kat inton agawid ka. Rabiin. Nabartag ka pa'y. Kasta ayamat ti aramid ti may sa apagwadan nga inakan asawa iti may sa pagtaengan, ha? Mama. Tama ti kanahin kung ibagakin ko, mama. Agam iyalang-alang naman.
Diyak ano pa kibibiyangan. Gaputa asawa na klang. Kat awan karba nga kamang lapad kan kuhana. Iti anyaman akayat ng haramitan. May sakamat, Marco. Ha? Kunak man no kunam ang nagbalbaliw kan. Kunak man no kunam nga inidyamon dagiti bisyom. Saan mat tanakarkaro pa'y ngam iti sigod? Kasano? Kat kastamat gayam tar aramidan ta asawak mama. Banawan sang petan naklatan diti balay. Di nasaysaya atin. Asubyanak dagiti bisyok tapno patas. Saan arason day ta, Marco? No talaga ang nasaya at mati panunot mo. Di mo aramidan ti agibalas. Mama, Kas na kunakon. Maudin daytoy apan nakisaritak kada kayo. No awan pa'y laang makitak a pagbalbaliwan nyo. Nakalokat ti ruwangan ti balay. Kat nawaya kayo a pumanaw. Pumanaw kayo nga awan pulos itugot yo no di kawas yo laang asuot yo. anya. Nalawag mat siguro tinangag yo. No oras apimanaw kayo. Makaammo kayo matan iti biyag yo. Agbirok kayo matan para iti bukbukod yo. Miss F, gapu iti nalaos abain ko pinmanawak iti balay da katugangak. Nagawidak iti balay mi, ngem kaskas di nga inungong tandak matlaeng dagiti dadakkel ko. Gapu iti sakit tinakam ko, nagtalawak kat nagsubliak iti bar asigod a nagtrabahwak. Pagyamanak latta, gapu ta saan matunay a napakaruan ti anak mi iti pan nakaaksidente na. Iti agdama kat adda ita iti puder dagiti dadakkel ko ti anak mi ken ni Marco. Pasaray sarungkaran met ti katugangak iti balay, kastameten ti amana. Jak ammo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon mi nga agasawa. Kasla pa nagriknak ngamin ket narugitak a klase ti babae, isu akasla jak kabaelan ti makiden na ken ni Marco. Mababai na kadagiti na ikamangak, isu akinay kayat kon ti pinmanaw iti balayda. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, ken nang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Ana. Ken ka pagayam, Ana. Amom pagayam ko, awan mo't ti makitak aparikot iti asawam, nang runa kadagiti na ikamangam. Sigun dito'y surat mo, nasisingpet ken man nakaawat damet. Di ka kumamasaksanwan, angam panagkunaket sika ti ayan ti parikot. Inawat ken inkalay sana ka ni Marco, ket panagkunak di na aramiden ti kasta no saan naka nga ayaten. Apay, di ka kadi makontento iti biyag nga itited ti pamilya na ken ka? Nagpintas ti biyag yo. Agasam man ta maipaay amin akasapulan yo. Manmano ti kasta pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita, makimisa ka. Kasaritam ti Diyos. Ibagam amin kenkwana dagiti marikriknam. Agpakawan ka kenkwana iti kasta ket malag-anan ti riknam. Saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko? Agbalbaliw kan ket subliam ti asawam ken ti anak mo. Alakastan pagayam, Ana, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manan amin, gapo iti awan sarday na ngayon kay panangtartarabay dito'y nanomo a channel tayo. Sapay lakuma, ta itultuloy da kami latta a suportaran, tapno ad-adupay a drama ti inkam isagot kada kayo. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Felix ti Santo Tomas La Union. Ngamsakbay na, makablaawan pay man ni Ma'am Belinda Ramos dita Toronto, Canada, ni Ma'am Imelda Velasquez dita Riyadh, Saudi Arabia, ni Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom, ni Ma'am Jane Mabalyo Habagat, ni Ma'am Chris Bukatan, kani Ma'am Nati Agustin dita Singapore. Hello met kani Ma'am Rebecca Paulino dita Jones, Isabela. Makablaawan met ni Sir Wilfredo Dinong dita Hawaii. Kastamatan kani Ma'am Tessie Mulitas. Agyaman kami unay iti kanayon nga ingkay panang subsubaybay kadag iti drama nga upload tayo. Intay man nga rod ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Felix. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ado ti mangibagbaga idi nga amangan kano no agbaakak abaro. Managbabainak ngamin unay, isu ajak pay pulos pinadas tinagaram ititawan ko a 45. Ngam ko namat ni nanang ko, mangibabainak kano nang runa no kasjay amabartekak. Awan kano ngamin babain ko nga aglalaaw iti rabii, ken manghamhamon iti gulo. Agingga an amok ni Kristi. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hoy! Hoy! Asin na tinaturad dita. Rumor kayo! Rumor kayo tambakita ti malalaki. Ha? Apay, ti ko na yung kabutin kayo. Sana niya? Oray pa'y 5 kayo. Sanguin kayo amin Oh! Rumor kayo! Takrot kayo kita Ha? Takrot kayo! Ay na, nabartag ka manon, Felix. Anang, naglalastog na kita karuma. Kung naman sino da? Oo! Porak to may amin nila. Ay, agtal na ka man, Felix. Nakababain ti kastangar aramidam. Uray kumamot no saan ateng nga ti rabi eh. Ala, ingka ka maturugan. Ay, saan na? Naglalastog na kita karuma kung naklangarudan. Abay, iti ko na ito, kabuteng ko ita. Saan? Saan ko kabuteng na kita? Day tati makagapo no apay nga aging gaita katawan pa'y asawam. Ngamin mabuteng dagiti babae kan ka. Kasanumo ngamin kat kastamot ti aramid mo. Tunggal mabartag ka, agpukapukaw ka. Sakan tumanghamhamon iti gulo. Ay, unay kan aya, Felix. Ninanang mo Joke ko lang mo na dyan, Da kayo gendemat. Di kay ka ni agdanag. Tadumteng tulat tati babae, para kanyak nanang. Oray butan nyo ko na. Ikan kayon to, iti adong apo. Ay na, di mo man amon ti sasawam, Felix. Ala, ingka ka maturugan tani, parbango nang. Di ka pumanukaw dita, tanakababain ka dagiti kaaruba. Pudno ti bagbagak nanang. Lumakasawak. Kaya't ko ti sangapulo nga anak. Alawo nun, sangapulo no sangapulo. Hey. Ngamsakbay ti sangapulo.
Nasaya atin no addamay sa amay putot mo. Ala, ingka ka maturugan, tade, parbangunag. Pudno ka di tinadamag ko, Lola? Nga anya, apo. Nga agkasaran ni Uncle Felix. Wen, apo. Mga sawan ni uncle mo, Felix. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta, Lola. Taga ano ngay mati asawaan na. Taga Nueva Ecija kanumag. Sa dino ngay mati nagamamwanda. Day tatijak na damag, apo. Ngam kasla ko na damit, anaam-am muna kanu iti balay pagiinuman ni Jay Ilay. Kasta? Wen, ken adda kanumaysa nga anak na. Ay kat mayat angarod. At the instant apuyo kini Uncle Felix, Lola. Ay, una. Anya ngay nga road no isumatigasat na. Tiagbalin nga instant daddy. Wen, kunayo. Ngam apay ngay akaslasaan kayo mat anaragsak. Ay ko ha. Saan mo't nga iti kasta, apo? Basta noan niya ti pagragsakan ni uncle mo. Di ijayak moten. Bareng idyan nan tumeten ti panagin inom na inton mga sawa. Sapay la ko mangarod at akasta nga agpayso, Lola. Awan moten ti kinalubak abangus dito. Felix! Felix! Oh, apay ka di. Sika ka di tinangala iti inlasim ko aprito abangus dito, ha? Nay, awan mo't nakitkitak aprito abangos, bakit? Dinangdang madyasindak iti aldaw. Anya, kat napanan nga rudin ngay dayja abangus. Anya moten, indulin ko dayja tasidaak kumainton mabisina. Mabit lang tadamagak ni nanang. Wano kahit mo tayo lutuan kalahangan iti sabali. Ay saan? Diyak kayat ki sabali. Basta kayat ko dayja abangus, nawatam. Ha? Sa pulam dayja abangus, tadayjay laang ti kayat ko. Nay, apa yan? Haginaw kan samot bakan. Diyak amukin ka, Felix. Di ka man langan. Nay, papanamon ngay Kristay. Agsubli ka dito ya. Sa pulam ti indulin ko abangus ko na. Oo na yan. Ang ure ka. Aginaw samot nga agpayson ti asawa. Una yan, Felix. Makatawan laang ni Louie. Nga masikugmanan ni Kriste. Di yu kaya't ayananang. Kurang pa'y kididay taa. Ha? May bayad ka no di agsasaruno akas lagdan. Tapno maminsan tirigat nga agaw awir. Wen, ngam pampanunutik laang mati masakbayan. Laglagi pam nga awan natalgad at trabahom. Anyan tulaangan nga iti ipakan mo kadakwada, Felix, anak. Saan nga umdas ti pensyon ko amang biyag kada tayo? Di kay ka di agdanag. Tapaman ang makapas ngay ni Kriste. Agsapulak tumaten iti natalgad a pagtrabahuak. Ay rumbang nala ang anak ko. Nang runa kat duwanton ti anak yu kin ni Kriste. Talo ko na ayumot ananang. Ha? Ninanang man. Ipupwera yung manan akunak ni Alaysa. Saan mumot nga anak dayjay? Anak ni Kristi iti sabali a lalaki ni Alaysa. Wen, ngam asawa ko ni Kristinanang. Imbilang kun kaspudpud nung anak ko ni Alaysa. Iso apangahasiyo katia, takas tamot aramidan nyo. Malawanan, talo no talo. Basta agsapul ka iti pagtrabahuam, iti kasta,
Saan nga agbisin ti pamilyam? Oh, Kat, kumusta? Adda ka din na sa pulam at trabaho, Felix. Awan pa'y nga rod bakit? Anong usak pa lang ati maki-extra iti construction? Anya nga tanong, Ano anya? no aga brudak laan. Anya? Ay, saan? Siyak ti lalaki. Iso asyak nga rod tag trabaho. Siyak ti padre ti pamilya. Iso asyak nga rod tag sapul para ti pamilyata. Ngam awan met nga rod masapulam anatalgad at trabaho. Nagrigat met numang namnamatalatan iti pa extra at trabaho. Ha? Dumakdak kailan dagiti anak ta. Saan ang mapupuutan? Agiskwela danton. Adayo akurang ti matmat gadam, Felix. Saan nga umdas ti pa extra laang? Bakit? Naimbag kumaan no may salaang ti anak ta. Saan met nga rod talimada? Iso apalubusan na ka din nga agabrod. Ang Kriste, Felix, no bilang ta makapanak ijay abroad, sigurado adi kanton agparikot iti magastos dito'y balay. sika ang arod. Noon niya ti ang mo mapagsayatan ta. Di iso taramidam. No kasta, palubusan na kon lakay. Wala na. Anya pa'y nga rod ngay. Ay na, agyaman nak lakay. Kunaklakit din no talaga adinak palubusan. Ang kasanungay ti gastusam no bilang. Adda amok amabalin amang tulong kanya, lakay. Inton bigat matlaang, rugyakon nga ilakad dagiti ka sa pulak a dokumento. Hello, bakit? Hello, lakay. Kumusta kayon dita balay? Kasi ti Diyos, nasayaat kami mo dito'y balay. Sika ngay, kumusta ka mo dita? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaang mat ditoy. Nagasatak nga rod tanasingpet dagiti natungpungak nga amo. Dayjay laeng tanagkukulit dagiti dua nga alaga. Sana bali tanairuam ka mo kadagitin hakukulit. Saan ka di? Ayun Limada pa'y ko naman. Isungarod ti kunakmat lang, bakit? Ayun gayam, impawit kon ti allowance yo. Agyaman ak, bakit? Awan anyaman na lakay. Si kanton ti makaamo amang i-budget. Gumatang kanto maten iti bagas ken balon dagiti ubing amapan agiskwela. Areglado, bakit? Di ka matanagan. Tasya kung ti makaam mo amang i-budget, itimpawit mo. Kasano, Eliza? Awan ka di pa'y chat ni mamim? Awan pa'y matngarod, Daddy. Ay, apay ngay nga ta. Talo abulan mo't tin tinapalabas. Manipod dyan na uding imawagan na. Wan ngarod, Kala at matlatan asaan anak parparik na. Ay, oo na yan. Sika nga, Louie. Amang ano nag-chat ken ka? Awan mo't lang, Daddy. Di na mo't replyan dagiti chat ko. Ne, apay ngay nga ta. Anya nga ta tinapasamak. Iba ka na kumaatap no ammo tayo mat. Wan ngarod, Ipadasyulat taman nga i-chat ka nawagan. Barang sungbatan na kayong tumutla ang anak ko. Wan, Daddy. Sa nga gasot mo man nga ro, Daddy? Pangan anuam iti sa nga gasot, Louie. Mapanak aglod. Awan gaya man lod ko. Ala, ingka mga la iti bulo sa ti pantalon ko ang nakasabit iti likod ti ruangan. Sa nga gasot lang ti alam, Wan, Daddy. Atoy, agmeryenda kayo pa'y, Lola. Kaya't yu titinapay, ta ipalamanan kayo. Sige man ako. Atoy titinapay. Atoy mati Diyos. Naimas day ta nalamiis. Agyaman na kapok.
Ay na, nagimasan. Urayak lang na bang aran nga inminom iti Diyos. Mayat nga agpaiso ti lamiis na. Launay alola, nang runa kat kastoy ang nagpudot ti panawan. Wan nga rod apok. Ay, dituyak man pa'y, tamakaina naman mo't basit na tao. Ay, makabannog mo't ngamin ti mga sikaso kadagiti lima nga ubing. Taapay manen ay alola. Ay na, dagiti anak ni uncle mo Felix nalabas ti kinasadot da. Dagiti latan cellphone da ti dumdumugan da iti agmalmalam. Di da pa'y maibaon mo't Apolos. Oray aglinis wenno aginawlaeng kumamot ijay balay. Anya? Day tatipod no apok. Ket no ni uncle mo pa'y ti aglablaba. Maasya anak nga rod ngam. Masurunak mo ta inispoiled na mo ngamin dagiti anak na. Ultimo panti ni Alaysa ket isupay ti mangilablaba. Ay una yun. Bakbakutanan ni Alaysa. Ngam agraman pantina. Di na pa'y amo nga ilaba? Day takot nga road. Iso talaga masurunakin ni uncle mo, apo. Babalasang kan babarudan. Rumbang nala ang kumanga isudang matan ti aglaba kadagiti murengda. Kuma, ngamjak man amukin ni uncle mo. Imbes ngamin nga isuro na ida. Saan mo tabaybayan na mo't ida nga cellphone. Kat ni Auntie Christy ngay mat. Talaga ka di nga awanan damag maipapankang kwa na? May samot na diya babae. Nakasapol siguron iti Amerikano. Iso analipatan nan dagiti anak na. Masurunak man akon-akon. Hoy! Hoy! Rumwar dinaturan! Ha! Rumor kayo taggugulo tayo! Ho! Takrot kayo magkayam! Ha? Tabnam mo yo! Awan kabutan ko! Awan! 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 Ha! Rumor kayo kunak na eh! Ho! Gusto daytan, daddy. Pangaasiyo ta saan kayo kumamit nga agpukapukaw dita. Nakababain ka dagiti ka aruba. Nakababay na sasaumat siya, Alaysa. Di inam kinti di nakababayin. Gamin, pinanawan da tayo. Siguro, adan sabali na ijay, iso asaanin ngumawawag. Nalipatan da tayo, di na ayo. Nalipatan da tayo! Hoy, Felix! Di ka man nagsangit-sangit dita kas laubing. Ala, tumakder ka dita. Ingkakat maturugan tanay rabiin. Awanan na, nang. Awanan na. Awanan na sawag. Inasawa na na. Ay naawan moon, Felix. Alaysa, kaya ba ni Ading Mau tapag titinulungan tayo nga iyo nagtiamayaw? Narigatan ang mga lumalamiisan dito'y ruar kat anya pa'y ti mapasama kankwana. Wan, Lola. Alaysa, husto pa'y laeng manday ta cellphone. Aginaw kayo pa'y Wan, Lola. Sa dino ti ayan ni Insukin ni Nicole. Adaday jerwar, Lola. Agay ayam da. Kaya ban ida tapag titinulungan nyo ti matrabaho dito'y balay. Wan. Na, itay kapay awan-awan dita. Ngam nakatutok ka mulat ta dita cellphone mo. Agkunay kan Wan, mabana ko. Si kamot, Luwe, ingkamutan irwar dagiti linabaan jay amayo iti rabi ingkaibilag, iti kasta, mamagaanon. Tanay, sayang ti darang ti inay. Madamdama, Lola. At dapay kukuha. Maysa! Nyamutan. Dwa! Uning! Mapanakon! Ay, unay dagito a klase ti upeng. Talaga nagbaliwan ti panawon. Iti da kami ti upeng. May salaang amulagat dagiti dadakkel may. Aggunay kaming.
Itamutan, isudan ti mangkusilap ken ka. Agdabog dapay ang maibaon. Ay, makaumati kinasadot da. Imalalaan da nga taya. Ay masurunak man ako na kung nukastoy laang. Na, kagap-gapom lang iti trabahom. Ngam si ka manang ti aglablaba. Kapilitan na. Tawan mo daddo mga aglaba kadagitoy nanang. Ay na anak ko, apay ngamin, adi mo ibaon dagiti anak mo. Babalasan kan babarudan. Isuda kumamutin ati aglaba. Ilabaan da ka kumamutin, anak ko. Agar aramid da ita assignment da nanang. Jakmet kahit amalis turbuda. Isu abay-bay anyulatan ida. Iti kasta, malpas da ti assignment da. Felix, anak. Nasirib ka mati kunak. Ha? Apay aya, amamat pati ka iti kinaulbod dagiti anak mo. Ni nanang met. Assignment nga. Dito pa'y manan silpon dati asikaswan na. Talaga kasta nanang. No agaramid da ita assignment. Kasapulan da ti cellphone. Felix. Bay-bay anda ka dilang. Sa nabali, tanapigsaak bay mat. Kapag lakpay taglaba, kan maysa, bayaan nyo dagiti ubing, ta-enjoyin da ti kinaubing da. Wan, adda akong dita anak ko. Ngam panunutom kumamot ti baging. Laglagi pong kumaasan ka nga umububing. Lumaklakay kan, Felix. Dumtang to ti aldaw ako mapsut ka. Kasanon tulaangan dagiti anak mo, no dumakkel da nga awan pulos amuda. Ha? Bakit ako, anak ko? Di tay amo no kano nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Kasano kayon tulaangan ngay nga aga ama, inton awa na kaon. Naimbag kumamot, no saan da kayo apinanawan ti asawam. Ay, nanang. Ay, makaammo ka, Felix. No di mo isuro dagiti anak mo. Jak ammo kunak manan. Amangan no agbabawi kanto, inton dumteng ti maudi nga aldaw, anak ko. Bayat ti panaglabas ti panawan, ininot amaam amiris ko dagiti imbagbaga day dinanang ko. Babbalasang ken babbarong agpayson dagiti anak ko, ngem awan pay amuda at trabaho. Saan laeng adayta, nagsardeng dapay kit din nga agiskwela. Ni Alaysa asyuman ko, agtawan itan iti 19. Idi naggraduar iti high school dinan intuloy tinagadal. Adamutan nobyo na ket agdenden na daitan. Ni Louie 17 na meten. Adamutan nobya na. Masikog paykit din isu akapilitan nga inyawid nan ditoy balay. Ni Enzo 16 na meten. Naibarkada met daytoy ket kanayon nga awan ditoy balay. Adda pay dua a babae nga isuda ti inaudi ket isuda ita ti agad-adal. Dayjay laeng takanayon damet nga awan ditoy balay, takanayon da a makikaaruba. Nadamag ko nga dametten kano ni Kristi ijay lugar da. Dayjay laeng tanagsapol metten iti ububing, saan akas kanyak alakayen. Ket isuda itan ti agdenden na. Damag ko nga adda kano metten maysa nga anak da. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Felix. Ken ka pagayam, Felix. Agyaman ak unay itiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan ket mangipalagip kada tayo asaan nga umdas ti kinasingpet ken panangako tayo kadagiti trabaho iti uneg ti pagtaengan ti maysa a pamilya.
Nasaysaya at matlaang no isuro tayo kadag iti anak tayo ti responsibilidad. Kang runaan iti amin, disiplinaan tayo ida. Iti kasta, saan tayon tong agbabawi intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Felix, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Sapay lakuma taadda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Leonard ti Burgos, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Leonard. Tubuak ti Burgos, La Union, nga magtrabaho ak ita dito'y Baguio City kas maysa nga IT engineer. Manipod iti nagbalina kon a permanent iti trabaho, binulan apaw itak dagiti dadakkel ko nga adda iti probinsya. Agmay maysa akla ngamin nga anak, ket amok nga awan ti daddu maanam na maanda no saan laeng asyak. Lakay ken bakit dan, iso asaan dauna yan ang makatrabaho. Ket kas panang subad ko kadakwada, mangmangtedak iti 10,000 nga allowance da iti binulan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, Nanang. Hello anak, naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta ka mo di ta syudad? Dahito kasangsangpot ko laeng manipod iti trabaho. Na kayo nga kumusta kayo matten di tabalay? Kasi ti Diyos anak, okay kami mutkin ni tatang mo. Nasalunat kami latamot. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta, Nanang. Ayun gayam, impaw it kun talawan siyo. Ay na, agyaman akanak ko. Apag gusto, may ibusin ti bagas may. Kastamot ten dagiti daduma pay ang masapsapul dito'y balay. Awan ang yaman na, Nanang. Basta di ako mabaybayan ti bagiyo, Ibagayo laeng na dapat daduma akasapulan nyo. Tanukurang, mangipaw-itak manan. Nukas iti sigud agatad ti impawit mo. Dakkelan day jay anak. Umanayan nga abas tumikin ni tatang mo iti makabulan. Pasensya kayon jak unay makawawid. Nagadungamin ti pakakumkumikumak iti trabaho. Ken amuyo man, kayat ko ti makaurnong. Maawatan da ka anak. Bastagan anad ka akanayon di tawan. Wala nang, awan rumpa nga pagdanagan nyo, takabaulak ti baging.
morning, madam. Nasaya at matasimangpot kan, Leonard. Agtugaw ka, tada ibagakan ka. Anya day dyan, madam. Adda baro a project site ang masapol ang ma-inspeksyon. Adda kanong amin parikot iti network kan server installation ijay. Sa dino ang lugar day ta, madam? Isend ko iti email mo, dagiti detalye. Sige, madam. Medyo ada yung amin iti highway day a lugar. Narigat ti signal ijay. Iso ang masapol ang ma-inspect pa iti system, sakbay ang ma-launch ti project. Awan parikot iti dayta, madam. Siya kung timakam mo ang inspect. Agyaman ak, Leonard. Sikat ti pinilit. Ngamin, amok akabaanam. Kan may si kalaang matinamnamaak no may papan iti field operations. Agyaman na kiti pa nagtalikyo, madam. Di kayag danag. Taramidok amin akabalak para iti dayto a project. Very good. Talaga ang mapangnamnamaan ka, Leonard. O sige, taisan ko kan kadagiti detalye tinasao aside. Kastamot tan dagiti dadumapay nga schedules. Awanan, sir. Talagang aging galaan dito tilugan. Saan na makastruck iti trail? Kasta ka di. Wan, sir. Ang mga nakarakaron adita makaawid nga agsubli iti syudad. No ipilit ta pa yung isirek tilugan ditaw. Kas makita yung mag. Naglipit ti dalan. Kan sobra ti tapok na. Ang mga no agkuyasyas ti pilit tilugan. Okay. Ibati tang haruden dito tilugan. Magmagnatan adumanon ijay site. Kapilitan, asar. Ay, talagang awan signal dito eh. Awan na talaga, sir. Itay ko pa yung ngarut akit kita ti cellphone ka. Adayo nga minan da ito iti highway. Malayo sa kabihasnan ako nada iti Tagalog. Uwan nga ron. Mala, umay ka nga ron tarugyan ton timag na. Iti kasta, makasublit ang itlaang nga dagos. Hello, Auntie Mirna. Nay, si kamot kayong dayta ka anakan noy me. Wen, Auntie. Kumusta kayon? Nasaya at latamot ka anakan. Si kangay. Daytoy, napintas latta, Auntie. Ah? Kutsigod mo saan aya. Dayta kat ti kay kayat ko kang Auntie Mirna. Talagang agkadut-dutan ta. Ah. Ay, katsiyempre, kaanakan. Nagpalengke kayo kadimat? Wen, imay ko inala ti kwarta nga impawit ni Leonard. Iso ang nagpalingki akmutin Ay na, talaga ang nakasingsingpot ni Insan Leonard anyanti. Ayun sayang laeng tawan pa imot asawa na. Kansayang tagmay may salaang nga anak. Di yung matlakit di ngaminan ni nayunan iti uray may sa ante. Wen nga rod ko ma, ang uray kasano ti reget mi amanayunan. Nagpatinggamot ten. Iso at talaga abugbog tong laeng nga anak ni Leonard, kaanakan. Kasta ko na yabanog ko. Ay. Sobramat gamin ti pudot na itay. Sagat nagadayo ti pinagnami. Ay. Kasano da ito yan? Naurnong matan ti lalabak. Diyak pa yun makalinis. Kan makaurnos dito yung apartment ko. Nakagulog-gulumat yan. Saanan ang mauawatan? Maglalaw kan digiti usar ko. Ay, sapay masapa kami mananinton bigat. Tanyamot yan. Diyak pa yun makaluto iti kanak. Anya nga tanawagak ni nanang. Tumay pa ilang dito itagos ko. Iti kasta, maurnos mo't basit. Tanay, diyak makakonsentrate ng agtrabaho. Makastoy ti kinawara ti aglawlaw ko. Wen, awagak laangan ni nanang. Bareng umanlugot nga umay pailaang dito'y dagos ko. Hello, nanang. Hello, anak. Imawagak, tada kumadawatag apabor kada kayo.
Anya dayta, Leonard, anak ko. Numabalin, kat umay kayo pailaan kuma dito dagos ko. Makumikumak ngamin at talaga iti trabaho kay Jesay. Naurnong dagiti murang ko. Saan lang nga dayta? Jakpain makaluto iti kanag. Ang mga numabalin nga umay kayo pa'y ditoy. Oray makaduming gulaang. Sana bale, tekkan kayo mat iti kwartayo. Kayat ko launay ti umay di tadagos mo, anak. Angam amumut akaim imbaglaeng ti amam. Saan pa'y kit di na imbag unay Ken may sa nagaduti taraken me. Awan mang pakan kadakwada no awanak dito'y balay. Iso apasensya ka nanak ko. No kayat mo, agawid ka laengin dito'y balay, ta. Itaaklaan mo't ngagkid daw iti pabor. Ngam didak pa'y mo't mapagbigyan. E din to tadyak mo't nagkurang ang nagpawit iti allowance da iti binulan. Ay, una yan nabiyag. Nagrigat mo't lakit din ayatag may maysa. Congratulations, Leonard. Successful ti project tayo nga inasikasom ijay site. Awan ti majors issues. Naurnos ni amin. Agyaman ak, madam. Inaramid ko lang mo ti trabaho. Saan mo lang nga inaramid ti trabaho, Leonard? You went beyond expectations. Isong adda bonus mo para iti da iti a project. Agpaiso, madam. Wan ko naklangaro din. Amamunak mo tan. No may papan iti trabaho, istrikto Ngam no may papan kadagiti kakasti abanag. Amukmat nga ikan iti gungguna dagiti agsak-sakripisyo para iti kumpanya. Ay na, agyaman ako unay, madam. Dakil atulong da ito kanyak no bilang laeng. Awan anyaman na, Leonard. Deserve mo date na. Ken adda pa'y may sa good news. Anya da ita, madam. Adda baro a project tayo. Dakdakkel day jay kumpara iti naudi nga inasikaso. Ket si kamanan tinapilik amang igam iti day jay. Sige, madam. Awan parikot iti da ita. Amok ama pang namnamaan ka. Briefing is tomorrow. Copy, madam. Okay, agkita tanto lang arudan ija opisinak inton bigat, Leonard. Areglado, madam. Ay, grabe panin. Kumusta mat nga tandanahan ng kantatang? Talo abulanan. Adyak pinawpawitan nila. Manipo diti. Ditak matin inawagan na pulos. Kasanumat ngamin. Maminsanak laang mata dumawat iti pabor. Ngam ditak pa'y mat mapagbigyan. No bilang tadamagan takto, no apay adyak nagpawpawit. Ibagak tulatan ang mabitbitin ti budget ko. Nang runak at adumat ang ti paggastusak. Speaking, ni nanang matiwawawag. Dahito hindi kong tawang inururay ko. Sumbata ka dakos. Hello, nanang! Hello, anak. Kumusta kan? Okay ka kadilaang? Wen, okay aklang mo ditoy. Ay, kat nasaya at matngarud ano okay ka laang dita, anak ko. Wen, apay ka di. Awan matkit di. Nasdaawak laang tamano abulan maten asaan ka nga imawawag. Kan saan ka maten nagpawpaw eh. Pasensya kayo, nanang. Medyo marigatan na kami namang i-budget iti sweldo. Nagado ti baybayadak ditoy. Agan-anad ka ditawan. Di mo baybay anti ba game? Wen, nanang. Orada kayo. Agan-anad kayo mo't dita ken ni tatang. Kumusta mo't kanon di anak ta ije syudad, Mirna? Okay ka no laang mo't ijay lakay. Sinaludsod mo kumaan no apay anabayag asaan nga imawawag ka nagpawpaw ay. Sinaludsod ko. Kahit anyang iti ko na. Ado ka no ti baybayadan na. Kasta ka day? Wen, di akong nagdamag pa'y iti ato. Tama nga no nakarkaron ang ma-stress jay anak ta. Ay, day baglaengan. Takabailan tapay mo't nagtrabaho. Talusan. Ay, awanin Ang mga numatay ta si mumulagat gapo iti bisain. Ay, wen nga rod
Mala, isardeng mo pa'y laang ter aramidem, tain tapay mangan. Tanay, agalas 12 mo't gaya mon iti aldaw. Sige, inka nga ro din idasar ti pangaldawan ta, bakit? Ayos! Mayat gayam ti kastoy abiyag ah. Inom dito inom mi jay. Gastos dito gastos si jay. Itaklaeng mo't amapadasan ti kastoy. Itaklaeng amapadasan ti agbado iti nginaan. Branded na sapatos, t-shirt ken pantalon. Deserve ko man. Ngamin, nagbanugak mo ti kwarta nga inggatang ko katag ito. Ken may sa, awan mo daduma apang panunutan. Musan lang nga ti mismo abagi. Awan di pang panunutak nga obligasyon ko. Jakon pagparikutan dagluto. Tamabalinak mo't amang restaurant iti uraan niya nga oras akayat ko. Ura iti panaglaba. Diyak mo't pagparikutan. Ngamin, agdamot laundry shop nga si dito'y barong apartment ko. Hayang buhay no kastoy lang. Kumusta ka, Leonard, anak ko? Ha? Nalipatan da kami ni sabot time. Ha? Tata? Ne? Apa ang kasta ti tsura? Kaslaki mutong kayo man. Isu aya. Saan ba? Baraw? O galit ilumakan? Agan-anad ka kanayon itawan. Kanayon mo kumalaglag ipon nga ipatpatid da ka unay-unay, Leonard, anak. Ala, umay kan bakay? Mapantan. Wala ka. Sige, Leonard, anak, mapan kaming. Ne, papalan yun ngayon, nanang. Tatang, dito ko panawa na. Nanang, tatang. Nanang. Anay ko. Gusto ko na sakit ti ulo ka. Nasobra ka sa matim minumidrabi. Anya mo na siya tagtakainap ko. Ay, awagak man kit di tananang. Nay, away ngay. Di namat sungbatan ti awag ko. Agriring laang mat itibangir alin niya. Ang mga nobisi man nga agpakpakan kadag iti tarakan na. Tinasayat. Ituloy ko man paikit di ti maturog. Awagak tumanan ni nanang inton makariingak. Ay na, naimbaglaan ang nakita ta, Insan Leonard. Apa insan? At akadi bagam? Apay, di mo pa'y ammo? Tiyan niya insan. Kat no na-stroke ni Uncle Crispin idinapan alawas. Anya? Kinapudno na, nagtitinulong kami kadagiti kabaranggayan tayo, tapno makaruwarla ang iji ospital ni Uncle. Ne. Apay nga awan man lang nangibagbaga kanya. Apay asaan nga inyawag ni nanang? Iti kasta, naamuak mo tinapasamak kini tatang. Kat no awagak ida hindi na minsan aldaw. Di dapat sungsung-batan ti awag ko. Amangan mat no ti aldaw apangaw awagam ken kuana, kat isu ti aldaw apa nangirwar mi iji ospital kini Uncle. Agpaparihas kami ngamin ama kumikum iti daydi nga aldaw ket. Basta ka di. Wan insan. Sa apay adlamanin asikaso kita alawas. Diyak mabalin ti agawid. Oh, di awagam ida insan. Iti kasta makumustam mat ida. Waninsan, talaga kasta taramidag. Katagyaman na kinsan. Tano di mo imbaga. Diyak namuan ana atahaki gayam ni tatang. Hello, nanang. Apay ngay adi yung imbagbaga kanyak tinapasamak kini tatang. Pasensya kan, anak. Di
Di mi ngamin kayat kinitatang mo ama disturbo ka. Kang runaan iti amin, di mi kayat ngagdanag ka. Anya? Ammo mi met no kasano tirigrigat mo ngagtrab-trabaho dita syudad. Ken maysa, di met ko nam ide nga ado ti paggasgastusam dita. Wen, adda akong dita nanang. Ang imbagayo latta kumamot kanyak Inawagan na kumamot latta nanang. Di ka agdanag, tanasaya at meten ti kasasaad ti amam. Nakaawid kamin dito'y balay. Kasi ti Diyos, agrek-recover meten ni tatang mo. Sige, tanumawaya anak into next week. Agawid ak dita balay nanang. Addaken ka dayta anak ko. Saan da ka matkit di apilitan nga agawid no talagang awan panawon mo. Basta agan anad ka akanayon di tawon. Wen nanang. Agan anad kayo mo dita. Di kayag danag. Tamang rami dak iti pamuspusan. Iti kasta, makaawid ak into umay alawas. Ay na, nakatataermeten ti anak ko. Katsigod mo't anataer to'y anak yun nanang. Saan ka day? Wan matket di ngum ad dati kinataer mo ita anak. Mayat ti awram. Limuk magkang amen. Kanpim mo daw kapay. Saan akas idi anak ang isngisit ka? Ninana nga talaga. Wunbit nga ben, Leonard, anak. At dati kinataer mo ita. Kumpara ite. Mala, wanan. Ang apay nga. At iyumot imbagbaga akas to'y gam ti kasasadyo, tata. Awan rumba nga pagdanagam. Tao kyakla ang anak ko. Pasensya kayo, nanang, tatang. Pasensya kayo, no nagimulak iti sakit tinakam iti kunak nga umay kayo iti syudad. Kat di nak pinagbigyan. Okay lang anak. Kinapudno na. Jak amo anapasaktan gayam tirik nam idi. Pasensya kan wan. Awan rumbang nga ikiddawan nyo iti pasensya, nanang. Ngamin, siyak tinagbidot. Mala, husto daytan. Tinapatag, nag-awid ka anak ko. Agdiden na tayo pa'y sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyag. Tatang, At dayta ka man ako nakon, Crispin. Hindi ka man agsasao iti kasta. unmat nga mingagpay so tatang. Mamati ak nga gimbag kayo pa'y. Iso apang nga asiyo. Tas saan kumaanatangkan ti ulo yo? Nasken amayapan kayo di ospital. Iti kasta, mataming da kayo ti doktor. Kat umatidog pa iti biyagyo. Awan kwarta tayo anak ko. Di yun panunutan day tatatang. Di gagdanag, tasyak ti makaam mo amang ipamuspusan iti kastusan nyo. Sa nabali ti kwarta, tamasapulan. Napatpataglat tamot nga amang ti salon at yo, tatang. Idi nakitak tilanga ti amak a nakaidda na asyanak. Jak pay kit di ammo ti aramidak. Inayayok nga rod daytoy nga agpa-ospital. Agingga nga imanugot matlaang. Kaasi ti Diyos nagimbagmet. Kat si bibiyag da pay laang ita kaninanang ko. Napigsada pay iti tawanda a nasorok a 70. Naamiris ko nga awan gayam serserbi ti ado a kwarta no adda baybay-am a pamilya. Manipod idi, kanayo nakmeten nga agawid ijay balaymi. Kat no kasjay anawayaak, ipaspasyar ko ida dito'y Bagyo. Aging galaangan dito'y Miss F, to'y pagayam mo, Leonard. Ken ka pagayam Leonard. Ditay ko maipalubos a mapukaw wenno maputad ti komunikasyon iti pamilya tayo nga uray kasanupay ti kinabisi tayo. Laglagipan tayo kumaakanayon nga awan serbi ti adu a kwarta no mabaybay ammet dagiti tao amang supsuporta ken mangipatpatagken ka. Kang runaan iti amin, saan kuma nga agsakit tinakam tayo no saan ama pagustuan ti kayat wenno kiddaw tayo,
Nang runa pa'y no di tay matamo ti pudno arason wenno makagapo. Alakastan pagayam Leonard ket pagyamanak unay ting kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag